Ko blay ya pi, Kani to ko UDIT channel, nga to arki jodkar. Nekes ngi wan ra pi, ya ko wina ko poitri, ko wi to wa ka election. Sngeu phao up sngeu pha ka ye ko kwah au klam ya nga ya pi. Tala sngeu bang pi ya kini ki kam ki yonga. Sngeu phao like, subscribe. Paru share ya kini wa ki perlok perjar ki yong pi. Terus dango ya kini ko poitri. Kymmo bha yini shwa award pi Lini. Hanla haduh leso ngut ki kabinet minister na Jaintia iongi pynlai gi ya surok khlo hi. Hawa pait nilai luti pi na Jaintia jasor Shillong sngewsih iong WMI ya ki PWD minister na khasi Jaintia iongi. Ngait ajan bun gi constituency iongi iongi ya minister bun hi wachai lyndet ki. Te kamte lyngba Kani kwah bha o ya pi bishar heini ya cha dai Kani kari wa maia iongi. San phao snem dadap kari tangwa haduh atni putih bha ya ka border iongi. Kymmo kinong mi khmat to ki wajit hi te hoi se uten ya ki. Janwaro hi le jit ya gi pait uyo ya han pa ya kiru kut ki hichong khets hi. Tengah ong o hap ya pi hampung kut re le gi ye ya te bu le ka jingkeli hanga hapi. Ledep kiru butit san snem ya tengah ong o ya pi hini. Tengah ubam hawa tedem hi tangwa jit yu wada chon khmat hi pi. Kymmo le da jit da ki nang tip kut gi hu cha ple hi. Ngait o pi le kwah pi yini te sngeu bha le ujit da ki wastat hi. Te perkhat he danga da pi kamnu hi hoi go uchke ya kamendrit yong ha ki wompai ktin uban santhia apo assembly. Te chwa upungkut o ya Kani kwah o ya pi uche yong bru wa himkhia ya Kani ko patin wan usuk hi. Ko blay chibun ya pi ki pait ki wasnyaw ya Kani le ya ka feedback ka yong pi khnang wa yo yi open bha na ki por hakini ki kam ki yonga. Ko blay chibun ublay lang wa pi.